Tala falava o le nei foi fa poponga I telefou o le siu fonga le lo mua mai Wellington o le tatu tala mua o lo fa tupula ia pela fa inga tangata o maua ma afia le mai tau manava le ma fu mai di siama e fa ingo ina le ngana peretania o le cryptosporidiosis o le o fa ma ni mai le mtanga renga le soi fu ma loina le te fatu ora o atu I le fitu la fa inga o waita ele de tonu o le tu malo tele Wellington o iai ia so tanga ma le siama le nei e ma fuai le fa le tonu o le cryptosporidiosis o se siama tau manava e ma fua ma iai le manava tata o le manava tinga a e fa pena ai ma le fa aswate ipo o le puai e o mai la so ngafua nafi la so dos fulfa le o mati o tolus formaleiva la fa inga o tangata o fa maunia le a fia ai le nei mai tau manava mai o iloi suenga o le tolus fultolu I la tau nei na ta ele se vaita ele po se swimming pool pe eno no fo I fatasi maisi sa ta ele ai ia vaita ele sa fa ilo mai se sui o le pulenga o le ai o le Hut City e fa pea o nisi tangata wa fia ele nei mai e fe so tai ma le vaita ele mo ta maiti le o lo I tonu o le vaita ele po le swimming pool o le te nai ai fa pe fo I le vaita ele o le huia hydro pool na ia fa alia o le o uma na fa vai la au mai o sui fo I le vai I le tonu ia vaita ele uma I se vaenga o tau mwhainga e puia le salalau ma le pipisi atu o le siama le nei o le cryptosporidiosis o whaelo mai fo el te mai tai fo mai o Jill Mackenzie o le vaenga le soi fua malo loina lo tele o le siama le nei e masani o na afia ai I e tangata ma e ei taimi e pipisi ma afia ai pe a whaieta ele ini vaita ele po ni swimming pools ta o fo el te mai tai fo mai o la tau e masani o na afia ngō fia ai o te maiti la haiti, te maiti a onga ma o la tau mātua ma isi tangata o la tau au ainga. O le whautuanga lau tele la o tu ina mai, e te tau I tangata uma o na whausia I a whautuanga mai le mtanga luenga le soifua malolo ina I a tau fia ai le pipisi o le nei mai, ona o le siama le nei o le cryptosporidiosis. O stasi o whautuanga I a fufuru ma wha ama le leili mai le whaasi moli ma le vai, ma wha mango le lei se solo ma ai mai se vea uma na wha ngā le whale wila, I a pe o le suia fo I o ni ngā pekini o tau mai pepe au le isaunia ma tau ma whaina I a ni me ai. Lua, I a manatua e le mate le siama le nei I mea furu lima ho I nei o sanitizers, ma e le ma fo I a ia vai la au, o na tau fia ai le pipisi atu o isi vaenga nini I o le nei siama. Tolu a whai ua wha mai mai le manawa tata, e le leo na nofo I le whale mai le aonga, se ia uma I le whaas fumo le varu I tula, talu na le to e a whaina I le manawa tata. O loo wha ama mawhaina mai fo I whapea, o stasi o vaenga I le tau na wha taua, o le mauti noa lea, e tele I le sua vai e tau mawhaina I tangata uma. Ua whai lo mai le min stal vai whafo ia wawasa mana I Winston Peters e na te le langolango ina ia le whawhaingo fia ina leo le tula whono tau whe malanga inga New Zealand ini talonoanga ma le malo ini tia e tu sai o se whenga inga sa loto tau whe whaatau inga ma le malo o New Zealand. Na whaalia monino e le min stal I se talonoanga ma le wales whaasa lau New Zealand o so o se tau mo whainga e wha maa ia inga o le tula whono whe balanga inga. O le ama wai ni wha morianga e le de tau na iai mo le atunu ua a fia ai o na tangata. O le wha ato a taliu mai sa I initia le li palemia ia Christopher Larkson ma se whainga malanga loa ia mo a sue lima mai na whailo iai ma te ranoa ma le palemia o initia o Narendra Modi mo le toe amatalia leo talanoanga I le vāo mā loe lua, e tusa o se whea ngai ngā tau whe whaatau inga. O le tausanga I luafis fultasi, whapea I fo I le luafis furuono, a o tula I mai le tofi palemia Sir John Key, sa ia tau mo whai ai e whaatanoa se whea ngai ngā sa o loto tau whe whaatau inga, I le vāo initia ma New Zealand.
Peita ai ele I manuia. Ai ina ua tula I mai le whai ngā mālo le leiba, sa ave na lātou whaamumua I le whaamautuina leo whenga inga tau e whaataua inga I le vā ma le mālo Peretania tele, whapea I fo I ma le uni o mālo Europa e pei ona iai le teimi nei. O le malanga I initia Lakson, malana usu ngā whono, e le ngata ina tau mwhai iai e toe whaatala noi na se whenga inga sa oloto fe whaataua inga, ai e tele fo isi mata upu sa tala noi nai e au fi ai ma fe malanga inga po le immigration sa tangi ai le manao o le li pale mia ina ia tau whaafai fie ai inga matuutuunga mo tangata initia e fia malanga mai e no nofo mo whai ngā ruenga ai du tonu o New Zealand. Peita ila o le ua whaadia mai wa vasa mana ia Winston Peters e na te le langorangoina se fuafuanga whapea a le whainga mālo so whaatasi le o loa a fia I lana pāti o le New Zealand First. E zilia le se lau ma le wha awhe tā la le o whaasalai nai ia se tangata whaiwhaiwa I le tū mālo Northland I lona whaatau I nātu ato ai ma le sao o ana whaamau maunga mani pōti whaalamasina e tu sai o la whainga o maso na ia whaangota ina mai le ngātai whale. O le whainga le nei, o lo au fia ile sa le tupe, e lima se furu awhe, ono se lau duas furu lima tā la, mo le whaatauina ma le se fo i o ana li poti I le whai o maso sa a fia ai. Ai ese ai ia leisi, lima se furu tolu awhe, lima se lau wha se furu tā la, le ua polo ina ele whaamisnonga, e nā te tutongi nā atu I le matanga luenga o whaatoanga le MPI po le Ministry of Primary Industries. O le au whaile sene e au whiai company tau whai ngā whaiwa e a whia ia ti na ema pisi nisi e whaangota I nā ia ma whi ngota mail sami e iai lau whai ngā whaatapula po le quota e ma whai o nao la tau whaangota I nei tau sanga te itasi. Mai o se whaiwa e sili atu pe o wai mai lea quota e whaasala I nai le company po le tangata e iai le leisene mai o le sala e le tongi nātu I le matanga luenga le MPI. O le li whaiwhaiwa e ngoa ia Daniel John Lovell whaasifun ma le waru tau sanga le matua le ana mōri ai le whaamasinonga I kaitai ai les foreile na tenei ona o le amata upu. Whaalia whapea mō le tau sanga lua o lua tasi lua sa iloa ai suenga le matanga luenga e awhe fitu se lau tolus furuwaru kilo kalama na silia tu aila whainga o maso sa whaatawina I le neita mali I na ilo la whainga sa ia lipotia I ana whaamau maunga whaale masina. Na whaawau pea ia whainga solitu la whono le neita ngata I le tausanga na se ai lua o lua tolu. O le manele mo ai ni tau maiti se to valu e la loifo o le taiono tau sanga le maru tua I se tau sanga tasi na mafu ai se suenga le pule maliu po le corona le ana ia whaadi ai e matungata tau lava I tangata maru tua ona wa ai le leita maiti I au tawha vai atoa ai ma le sami. O te maiti ia na mari liu ia whaale velave e le vao le iwa masina ma le lima tau sanga le maru tua. Mai na male le mo ni vaita fefa peni vaita ele I fale o ainga o se vaita ele vaitele po se public pool o se vaitu loto fa pe male sami I le taimi o le tau mafana fana o le lua afe lua fultasi a ngai mai I le lua afe lua se fulu ma le lua. O le fautuanga sa tu ina mai ai le pule maliu ia Michael Robb e te tau I matu o te maiti o na taofi pe la talata I ala tau whanau la iti I le taimi e ta ele ai le vai po le sami a toa mani vai ta ele. Ma ia le leifo I la tau I taimi uma e ta ele ai ina pui ai le ani vai pea o ia I tu ai ngā o whaalave lave. E le ngata I lea, a e sa whautua ina mai fo I le pulu maliu, le whaia leo ni whailo ilo I no fuanga whaitele e ta whawhao ma ta ele I ai tangata. Ma e le de tau I matua ona wha moe e wha pea o le ailoa e leo le saunga le mu po lifeguard I matawhanga ma waitawhe I le taimi e mal le mo ai se taunga I titi e ta au fo I le pulu maliu
e le tau ona te wina le tu la fono e pule ai vai ta le tu mau ia e whaonga e ta ele ai te waiti i le tonu o ainga. O se urunga li mai Bangladesh, le ua whamau nia no la ua soli tu la fono i le whaonga ina leo le ingo stasio le la tau ainga e mawhai ona nofo mawai, mawhai ngā ruenga i le tonu o New Zealand mo le umi e lua se fulu tau sanga. O le neimata au sa whaanga solo le whaamsinonga whaitu maroi au kilani i le mai ai o sua suenga e ono tau sanga o whaanga solo mai e le mtanga luenga o whemalanga inga po le Immigration New Zealand. O le asforei le terwai le sa atu ina mai ai le whaai unga le whaamsinonga whaatonu po le jury trial sa whenga i ma le mta au pulinei ma wha mauni ai mōdi anga e wha se furu i le tau wha se ato ai ma whainga le sa o soli tu la fono na whaia le nei unga le i ina ia maua ai lo la ua nofo mau i te tonu a New Zealand. Na fola sia i luma o le whaamisnonga e whapea sa whaonga e le li ile nei ingoa ia sianga gia alam ia le ingoa o lo nouso e whaiai o la ua visa nofo mau a toa mao la ua sitseni malona tolua whapea ai fo i malona tina. Whaalia mai la le ofisa le li ofisa sinia o Steve Watson o le mtanga luenga whemalanga inga o le whamani ai o mōrianga sa whaasanga i le nei ungali i o se la sanga tā ua lea e whaailoa atu ai i isi tangata o le whaioni awala se ma le tau whaavalea a toa ma le tu inaana ni whaamtalanga pepelo i le ofisa mo le fia mawai ni visa o se soli tu la fono mamafa e le whaatamala i ai le matanga luenga ma le malo. O le masina o me le ua tu inai e lau inai le whaai unga a le whaamasinonga mo le unungali i e pei o na fia i lea mata upu. E tolus full tolu la whainga o ni tangata whainga ruenga le kompani wa lele o le Air New Zealand o lo a fia i se tangi e whaasanga i le whainga whaavaya lea kompani mo tui pui pui o le whaamai COVID se furu mo le iwa. O le asonga fuara na fi lea na amata ai le ilo iloina o le nei mata upu le whaamsinonga o mata upu tau ngā ruenga le Employment Court i auki lani. E ono aso lo whaatulanga e whaanga solo ai lea mata upu mai ona nafi na amata ai i le mori mau o stasio tangata o loa a fia ai le tāru sangale nei o le lipailate ave wa lele ingo ia Lee Fredrickson. O le musu o le pailate le nei e whaialo na tui pui pui o le COVID-19 fruiwa mai le waila au o le Pfizer e le lua afe lus futasi le ana mafuai na wha malo lo o ia mai lana ngā ruenga ai sa maua pealo na tutongi mai le asofitu o Januari lo afe lus furu le lua na so lea ma le malo lo e le aise tutongi a mata mai le asofitu o Februari i lea lava tau sanga. Sa muli ane whaia le tui pui pui o le li pailate le nei mai le waila au e taua o le Novavax ma whapenao na toe foia ne ai i lana ngā ruenga i le lua awhi lua furu ma le tolu. E ta ofi le li pailate le nei sa malosi tele le whainga whaavaya le Air New Zealand mo lana au whainga ruenga i le taimi o le wha mai COVID mai sa fōringa ai na ave le wha mamafa le kompani i le lei o lana business ai whaatua na iai i le au whainga luenga. Le company wa lele le Air New Zealand e tu sa ma le tasi vai tolu o rana au whainga luenga atoa e au fia ai monisi o ave wa lele po pailate na wha malo lo mai a lato ngā luenga i le taimi o le wha mai COVID se fulu ma le iwa. E nai tala mai fafo ua whaatulanga e le palemia fau o i nei o le malo kānata i a Makani ia se whainga pālota whaanati nati a lea tunu o e whaia i laso ruas fulwaru o Aperila. O le nei la sanga o so o ma le tūlanga māo runga o le langorangoina o ia e le au pālota ona o ni la fonga tau whaamatau mai le pele stene a Amerika o Donald Trump. E pe ona si la fia o le whaato a lua vai aso ta lua na tūra i mai le lile nei o Makani i le tofi palemia o le mālong kānata o sui tūlanga i le li palemia sa te ia le pātia le Liberal Party o Justin Trudeau le o se furu te sanga o tū i le whainga māloa kānata. O lona winga lai lima vai aso ia te tau ai le palemia fau
ona tau whai ina ia whaawau le langolango ina pēla au pālota o kānata o le lātou pāti i le taita inga o le whainga māloa le tunu. O le whaasolonga masani o le aso lua se furu o ke topa e le tau no o atu i ai wa whaia leisi pālota kānata. Ai o mai tawina le sitia o le tūlanga langolango ina o le pātia le Liberal taru mai le masina o Januari. Ona oni la fonga mai le Palestine Amerika ya Donald Trump e whaasanga i le tamao ainga ma le tūto tāsi o kānata. Whaai lia mai la e le ripalemia o Makani i le asomafua nafi le fo ina ia whailo ai le aso le pālota whaana tinati ua whea ngai nei lo nā tunu uma se lui tau o pito mātu ia. Ona oni ngā iwinga mai le Palestine Amerika e si tia maurunga i la fonga mo o loa kānata o lo whaatau atu i le United States a toa i fo i mani la fonga e tau whaamatawai e winga i le tūlanga tū maoti o kānata. O le whaataita inga tele wha le tausanga lea e taitai ai le military le malo whalani e whaingoina o le Southern Cross o le awhaia i ngā taifale o motu o wea mafutuna i sisifo o Sāmoa i le masina a sau. O le nei whaataita inga wha military e awhi ai vai ngā au mawhitawhita ma isi o atu motu le Pasifika e awhi ai Fiji, Tonga, Papua New Guinea, whapea Australia ma New Zealand. Mai o whailo mai e amata lea whaataita inga i le aso rusfulua o Aparila e o atu i le aso tolu me. O pol kalame nei ma whaataita inga whaafitawhita na amata alo ia mai le tausanga lua afe ma le lua sa masani o na whaia i ngā teifale ma o ngā Sami o atu motu o New Caledonia. Ai pei ona sila fia o New Caledonia lea sa atu lai ma iai vewe si whaalo teifale le tausanga o mawai lea na mari li waitanga tai to se fu mo le fa ai manu nu o le fai tau se lau o isi ma fa lea ngai nai le ai o no mea ma le tele o isi meto tino e tusa le tau a fa ai mo le lua tesi mo le lua piliona pauni peletania o le taimi mo mua la le nei o le atali malo ai atu motu o wea ma po Wallace i le fa te inga fa military nei a le Pasifika e taita ia le malo te leo whalani. Pei ona si le fia o motu nei o wea mafutuna o ni territory o le malo o whalani e mātū sa sae o Fiji ai e le tūlangi sisifo o Samoa. I tā longa, o lea o whaamautu ina lawa noa le au soka lii le All Whites New Zealand e taua ai le ipo le lololangi i tā longa soka le FIFA i le tausanga a sau lua afe luas huruma le ono. E pei ona si sila ma mai mo i ai le TV, manu malo New Zealand i le aua New Caledonia, i ai e tolu ile ai, i le lasu ngā fusi ana po i au ki lani, i le taunsanga le nei a tunu o le Oceania, na sue ai le avanoa le nei e tāsi mo le ipu o le lalolangi. Sa i longa na maro losi au e lua o le ata longa taufao, mai tā le malolonga e le i mauani ai. O si koa e tolu a New Zealand, whaato a maua i le awha muli mai si koa le li o Michael Boxall o Costa Barbarossas, ma le li i engoia Elijah Chast. O le mai ai o le taimi o le tālonga, sa moli mauina ai le fe ei fia o le tāpua inga a New Zealand, sa moli mauina le tālonga i le malae o le Eden Park. Ua manu malole le New Zealand o Tom Walls i le suanga siampini le lalolangi i le tālonga o le tongina o le puru mamafa po le shot put. O rona tolua i leo taimi ua malo ai le nei li New Zealand i le siampini o i tālonga le World Indoor Championships. O se swinga tele i le tausanga taluai, le sa lempo iai o na tau vale nei li i le Olimpeka sa whai falani o na sa wha manu o lia. O le manu malo ai la Tom Walls i Nanching i saina le whaunga le vai aso, ua sa so o maisi o na malo i Portland i le lua awhis furuono, whapea ai ma Birmingham i le lua awhis furuma le valu, e luas fultasi te si ono 5 mita le mamao o lana tongi lea i Nanching i saina na sili ai i le li Amerika o Roger Steen, whapea foi ma le li ingo i a Adrian P. Perry.
o lona whaelonga tupe na mawai I lona malo le saina e fitu se fulua fe Tala. Ia o le whaelonga na o telefou.